Matijong Chiklonified Clearni Assam Jatyavadi Yuva Chhatra Parisad AJYCP Lapen Karbi Students Association KSA Bokajan District Committee Atum Chelangpet Pen Bokajan Cement Factory Cement Corporation of India CCI along Humri Damsi Adung area kedo Araratum Kisung ke boy kachetong nang lapen Bangso Akisung pen kachipajok pon thekjia phan atowara putha kachingki kachithan dan Bokajan Cement Factory CCI mate Cement Corporation of India along KSA lapen AJYCP atum kahumri nang kokaputha Bokajan Cement Factory expansion plan aphan ningkan hini ke thoma prangpen kuti nerkep atangka panong ponsi ke kimpon pangchenglung bonta piniarni phan kep bak apharman ansi sai klem chot piniarni anta ke klem ke damak patang pon pere ka jok prabjin pen puthot pangcheng ponsi ki patang pon thuje phan chingki chethan ponlung Bokajan Cement Factory adungaray alom hidoarar tumke kaiki cement aduk mate das pollution kangnim nangver puthak sitame KSA lapen AJYCP tum ajak din thruipen kipajok bonje towar hangponlo hidam tang chiklojon chok aprang pollution control board plan phan kikim ponasai dengponlo lasolong phani koi an kim ponpen inton koklo piniarni an sitame labang sosai patang ponpit hidam tang chiklojon chok aprang pollution control board plan phan kikim ponasai dengponlo lasolong phaning koyan kim ponpen inton koklo piniarni an sitame labang sosai patang ponpidarlo lasi laso puthak posong si lasom ko jeplang long poblo lasi bangso puthak dak Bokajan Cement Factory labangso kapareng verji phan nilisi nilitom asong ban chuning rikang tung bang ke litom trinong Lok Sabha MP Horan Singh Besar alang li banda chuning rilo alang li Central Long Ministry of Industry haladak labangso alam the pali bangsi nilitom asong ban chuning rilo kai ke laso a cement factory arona teng kai ke teng lapuson kapasuli long verji phan Aduntu Bokajan Cement Factory along 3rd lapen 4th grade avorengang hoyalong karbiang long riso ejang tumaphan pek ponvek nang jiputa KSA lapen AJYCP tumpen kehang paduponlo lapen Bokajan Cement Factory das affected area tumaphan social welfare fund lapen kaching thorasai claim ponvek nang jipusi alangni tumpen kehang padupon thun Soma 7 মাহৰ আগতে এটা প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কানে ঢোল টগৰ বজাই পেলাই তেওঁলোকে 8 কোটি টকাৰ এটা ধুলি কন্ট্ৰোল হোৱাৰ প্ৰজেক্ট বহুৱাইছিলে তেওঁলোকে হ'ব বুলি ৰাইজৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতিটো শুনি পেলাই বোকাজানবাসী ৰাইজে ষষ্ঠী নিকাহ পেলাইছিলে যে ধুলি Bokajan Cement Factory পৰা ৰাইজে বোকাজানবাসী ৰাইজে হকাহ পাব Balipathar pen project terang karbiang long live